Mutahi Kahiga atusalimie, gavana wetu wa Nyeri County. Asante sana Mheshimiwa Rais, na pia fire si fire. Adu aito muriega, adu amathira muri oho, maundu ni mega. Twina round ira twondwe interchange njega. Your Excellency, mimi yangu ni kukukaribisha hapa Nyeri na kukuambia karibu. Sasa hapa huko ndio Marwa, the junction between kwenda Mathira kwenda Nyeri town, na hiyo ndio njia kwenda Isiolo. Mimi ninaombi moja, Your Excellency. Hii barabara baada ya interchange kuisha, tusipoelekea Nyeri town, hiyo mambo ya Nyeri town imeisha. Kwa hivyo tunaomba hiyo iwekwe kwa budget. Neguo kana tiguo. Your Excellency, iende imepanda kabisa mpaka imefika kule. Unajua tuko na Nyaribo airfield kwa Kinakaro. Sasa watu wakitaka kutoka Nairobi wengine wanalandi hapo, itakuwa mzuri. So wakati unapanga hii maneno, si utajipanga? Utajipanga? Hau githe ti hega? Hau ni hega? Nemukwenda rais okage ringi na ringi. No ndiramuria ndirire andu aitu. No muge kumuthekia mucoke mumuhenie. Tajirai. Muraria kuma ngoro-ini. Mwe serious? Oyo murauga niki? Oyo murauga niki? Acha oyo ti 2 term ni 4 term. Kinga ambaye ni seneta wetu aseme jambo. He. Andu a Nyeri ni inyue maumira oguo kuona njamba ino na eno ĩngĩ haha. Sisi Your Excellency tumekata kauli, tumeongea na hawa wangwana na tumesema hivi, tuguikara thirikari-inĩ nigetha tuone maendeleo. Niguo twaiga. Jambo la pili, Your Excellency, nimewaeleza sisi viongozi wa Nyeri tumekaa na wewe na tukasema kutoka hapa interchange hii barabara itaenda Nyeri mpaka Muiga itokee Shaka. Niguo twaiga. Wa mwisho, nemoe president ni murata witu na nika turawire tukumuhe tu ni fire si fire, noma si noma. Asanteni sana. Mashinani atusalimie taka. Andu a Mathira muriega, Ngai muri okuo. Koguo ni kuhenio turahenio ati ni marahura William Ruto. Ithuĩ tukinyĩtie ũrimũ hau ati tuchague serikali alafu tutoke kwa serikali. Tunakaa hapo ndani kabisa. Thengio mũno nĩ ũndũ wa kwĩyumĩria na tũrĩ okuo. Ũyũ nĩwe president ũrĩa twathurire. Ebu munionyeshe miaka 10 bila break. Na deputy president wetu fire si fire, noma si noma. Ngai amurathime. Tuko na mbunge wetu hapa Bwana Eric Wahungi. Watu wa Marwa hoye. Marwa hoye. Niguo mumerire. Ni kwenda njamba ino. Ino eraka bara. Igaka manyumba. Igaka thoko. Igathomithia ciana. Ino murauga ithie na mbere na wira. Munasema rais aendelee kazi mbele. Aendeleshe kazi ya Kenya. Sisi rais, watu wa Nyeri tumeamua, kwa sababu ile kazi unatufanyia tumeiona kwa macho. Sisi tumeamua tutakwama na wewe, uendelee kujenga barabara, uendelee kuweka stima, uendelee kuweka maji, uendelee kusomesha watoto na uendelee kujengea mama boga soko ili wauzie vitu vyao kwa soko ambayo ni mzuri. Na ya mwisho, Your Excellency, sisi kama vijana tumefurahi sana na wewe kwa sababu ulituambia utatutengenezea kazi. Umetengenezea kazi vijana kupitia affordable housing. Tuko na vijana wengi wanafanya kazi mahali ambayo affordable house inajengwa. Umetutengenezea kazi kupitia mpango wa Nyota. Leo umewekea vijana 50,000
kila kijana amepata 50,000 ya kufanya biashara. Your Excellency, Your Excellency, umetutengenezea vijana kazi kupitia mpango wa kazi majuu. Tuko na vijana more than 200,000 ambao wameenda majuu kufanya kazi, waweze kujidumu kimaisha. Sisi kama watu wa Nyeri tumetangaza, tumeamua, tumekuhakikishia tutatembea na wewe safari, ili huyo jamaa wa miaka 40 aende akiendanga, tusimame na wewe tuseme ni tutam. Asanteni sana na Mungu awabariki. Wabunge wengine wengi. Niko na GK Kariuki kutoka Ndia, mpigeni makofi. Odhaya, mpigeni makofi. Niko na Madenge DMM kutoka Nyeri, mpigeni makofi. Haya, DMM anasema iko watu yake ya Nyeri town hapo. Watu wa Marwa hoye! Mumefurahia leo rais amekuja hapa kwetu. Rais, sisi tunakushukuru. Hapa tuko na shule inaitwa Morogoro Girls. Ulitujengea dormitory ya 300 bed capacity. Imekamilika, ukuje ufungue next time ukikuja. Jambo la pili, tumeshikana hapa na watu wa hii Marwa Coffee Factory. Na tumekubaliana na CS Mutahi Kagwe ya kwamba tunahitaji seedlings kupanda eka 10 ndio hiyo factory ijisimamie. Ile 20% wanakata pale, unajua katika ile sheria hawa wajisimamie kutoka hapo. Asante sana rais. Niko na mama Sabina Chege. Huyo Sabina Chege awasalimie, salimia hawa, patia micro. Wachana na hii. Andå a marwa må rä ega ngeithia iyo ngorwo mwä tutam gå kå nyonia tutam nä mwendete president witå nä mwakena nä kuona barabara no irathiä na mbere nä må renda å thii wa na mbere. Wangapi wanasema president wetu ni fire? Noma si noma? å må thä tå ma kå rä a kabirå-inä na anake arä a maaplaire nyota nä mainå kana mbeca na anake acio maraheo mũndũ 50,000 cia kwambĩrĩria wĩra wa kwĩrũgamĩrĩra. Ngwenda kũthaitha njamba citũ mũtikahenio. Moigua hena nafasi ya thirikari o apply rĩu icio 50,000 ti cia kũcokia, maheo mũndũ arũgamĩrĩre. Hau nĩ hega kana ti hega? Hau nĩ hega? Maũndũ marĩa maroka ma affordable housing thiĩi mũrie wĩra. Gũtirĩ thirikari ĩngĩ tũracaria neno na William Samoei. Mambo ni tu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Niko hapa na Kimani Ichung'wah ambaye ni mbunge wetu wa Kenya Kikuyu. Asante jambo. Athoni wa mũrĩega rĩngĩ. Niĩ nguga maũndũ merĩ. Twĩragwo Gĩkũyũ-inĩ ngarĩ hĩtagwo nĩ mũndũ na kĩ? Ngarĩ hĩtagwo nĩ mũndũ na mũthoni wa. Ithe tiguo? Na niĩ tondũ ndĩ mũthoni wa wanyu ndingĩtĩkĩra tũre, kana tiguo? Tondũ ĩno thirikari ya mũthuri ũyũ wĩ haha githĩ ndatwĩra maũndũ marĩa aratwĩkĩra, na tiga macio aratwĩkĩra ma wĩra wa maendeleo ma gũkũ gwitũ. Thirikari ĩno ithuĩ twamĩrũĩrĩire, nĩ ithuĩ twamĩcaririe na ruo rũingĩ mũno, nĩguo kana tiguo? Nĩ twamĩethire na ruo rũingĩ. Thirikari ĩno kuma rĩrĩa president amĩnyitire, o deputy githĩ ndarĩ haha nĩ witũ, maminista githĩ tũtirĩ na Mutahi haha, na maminista angĩ 7 me thirikari-inĩ ĩno ya William Ruto. Principal secretary arĩa twĩnao nĩ 10 nacio, 16. Maendeleo president nĩ auge kũrĩa kabirũ-inĩ gwitũ Kiambu, thoko department ĩmwe tu ya housing ituhete bilioni 50, gũkũ Nyeri bilioni 21 cia maendeleo, cia thoko, cia affordable housing, ta icio arathiĩ kũhingũra Karatina iria irakwo Nyeri. Macio nĩmo maũndũ twacaragĩria thirikari, nĩguo kana tiguo andũ aitũ? Nĩkĩo ngũmũthaitha andũ aitũ, kahinda nĩ gegũka tuge ngarĩ kũhĩtwo nĩ mũndũ na mũthoni. Nĩ mũkandeithia tũhĩte ngarĩ? Nĩ mũkandeithia tũhĩte ngarĩ?
nigetha tuikare thirikari-inĩ no tukinyerie ciana citũ kĩrĩa twethaga thirikari-inĩ. Nĩguo kana tiguo andũ aitũ? Mheshimiwa Rais, nilikuwa nasema wewe ni mtu mzuri, sababu tangu tukuchague umetupea deputy president wa eneo la Mlima Kenya, umetupea mawaziri 7, umetupea principal secretaries 16. Zaidi ya hayo, ile serikali ambayo tulitafuta kwa uchungu mwingi, wewe umehakikisha kile ambacho tulikuwa natafuta tukitafuta serikali. Vile umesema uongozi sio urembo, hatukuwa natafuta urembo, hatukuwa natafuta kufurahisha mtu, tulikuwa natafuta kufurahisha hao wananchi na kuwaletea maendeleo ile wewe unatuletea hapa Nyeri na Mlima Kenya. Na tumekubaliana na hawa mashemeji wangu, sababu huwa tunasema chui akija kwa boma anawindwa na mtu na shemeji yake. Tutashirikiana na wao, sisi tukitoka Kiambu wakiwa hapa kama mashemeji yangu, tuwinde chui, tuhakikishe umeendelea na hatamu yako ya pili, ili hii barabara dual carriage ifike mpaka Nyeri town. Niguo andũ aitũ, ndacoka kũrĩa Gĩkũyũ ngeithanie njĩre njamba cia gwitũ gũkũ ahiki nĩega, na thengio nĩ kũhe mũtumia, mwaheire mũtumia wa goro, ũndoraga wega na akanderera twana wega, na wapenda sana.